Katkum nagi kubor nin kasngi kah neutrek unailur arajar arpulai. Laitu bagi pulit ke Jammu and Kashmir kilalap ya kalama kari Pakistan Popayala area Jong Karamnagar Tehsil Udhampur district Jammu and Kashmir bala pandai lang bat ki balun. Katkum gajing itu ki pulit kilaong bagan ga jingjia kamdai syu kasin ga baningkong ha ka kilalap tengru ya kalama Pakistan ha ki benta kaput ke India bat Pakistan. Haba kinong snong kanega thain kila banai kanega kubor kila dap daga jing sos irmensim nakaliang ki pulit karam nagaru marsio jing tip sapang kanega jingja marmar kila ligmi isa katega jaka bat kila shimti no ya katega lama bat kabalun lapun longru ya kijing dokit halor kanega benta dangshan haka khatsan tarik banai nailaru lalap ya kawai kalama jong ki political party kari Pakistan hapo lengka badan hasamba district Jammu and Kashmir. Ladan ru ka jingtho bakar pang hak te lama da ka kerteng baong terak e insaf susu laong ba ka te lengkha ka dei jong wei nong song snong jong ka chak nazar balatip kerteng waji kumar kanega jaka kadon ha gi jaka kaput bat Pakistan haram guard sektor ka Jammu bat Kashmir ka dei ka wei ka bakari Pakistan ka pai khliau bha hadu kini gisngi bana kapor sya kapor kliano napo kanega ri ki persyang ban tombor ki benta kaput a Jammu bat Kashmir. Susu Katkum nagi kubor laong bau Director General of Police Shan ansa penlong daga jingkanra kabajur bat pentroing lut no ya baro jingdon jingem jong kileno ha kijakari tengan di jongki khamtam ha Pakistan occupy Kashmir ban pendu jait no ikileno Katkum naka intelligence wings ki pulit ke Jammu and Kashmir laitu ba kilak thong menta ya kumbasau hajar ars pangut kileno ki bari tengan ha ki benta ka Pakistan occupy Kashmir ki baladan hangne nadu kisnam khat knai spa knai pau. Ya baru kecing tip sepang kini mentaladan how Inspector General of Registration and Revenue ke Jammu and Kashmir. Susu lah itu bagi senang kenai sepak kenai pau daki hajar ngut kisamla kela jam sa Pakistan ban pentebet ialah de ban bat siat suloi. Harin bakilayo bahagi cinghikai ki rung biang sa India bat sedang ban pentrim hapo ka negari. Henry kibabun na kini kileno kilayo on pentroin no daki bor sipai bat ki pulit. Henry menta kileno hapo Jammu and Kashmir kila sedang ban ki imbiang bat ban pentrim persya ruwat ikisipai ki pulit komta dei halor kanega benta nakiliang ki bor pulit ke Jammu and Kashmir kila sim da kanega senjam man hiar khandra na phang ye ki ketem jong kileno.